Yo, hat pet ang I never did loin good crab never go. O tayo so ay galoy na na kiyo. Laughing Buddha maman haraga 1,600. Lising na magat sa 2 people. Maman siya dum like di ya pa ngan. Sis na ko ki moy da. Kano sim daga lies na moy pi yam ka nai ko. Pi ka yedum kan taw. So lai da. Dawa. Catly gum zan. Catly. Ado mo siya. Oh, clay or jara. Clay nati. Metal na sabon. Si metal na sabon natin. This is to we pi na sam sa lai sa kat na ba mayam ne ko. So sis na sai ko tiut kram ne. Dup candle ko gi kano taw ko kari ba. Hi taw ga mai kat pa se mo gi phai um sana bi dum we. Ako so si kal e. Mayam gi dam ta. Pun me apun ba gi dam ta khrum jar mam ne. Oina ba phagoi na ba na. Si kali no di khang di maman ka di dum phajan si. Palising ani chawng ba pi pa. Adegi sis na mo gi basket mam be ta taw ko. CD 8,000. 8,000. Palising ni pan pi ko. Sing ni pan pi eh. Kaya pi jam si woi ba. Ui kon ni si da. Masih Thai rom da ka di khogi sing ju ga do na. Khang ra. Taw ne. Ba da. Lu taw ya jan. Si price kai tha ge khang de. Ado u ni na lum di lum me. Si pur si tuk tang ge phak tai ko. Anyway, si lai de ko. Sai si ne u ge ai ti mai tu ha lai de. Ge lai de da ga moi na. Tu sai de hai gam de tu. Moi ge swai ge traditional clothes sing ni ko. Traditional moi ge dress hai. Masih nu pi nga ta ma le. Adu nupa sije amu buje nupa na ta sije. Sije nupa na. Nupa ge nupa oh. Adu nupa ma le. Si nupa ge ma le ko. Duga lai rong khang yaw de nupi ge kan pa le. Nupi ge ni ko. Ada se sai ge instrument janda na diking ni khang ram ne. Ada instrument se ne ko makhal ama ani ahum mari manga taruk tari nipan no nipan lai ko. No nipan lai ko ma le sang jo. Makol ama amakol. Si om si tunam na te do intin na ni. Ada. नहीं पता नहीं मगर एक साउंड तो निकल अच्छा साउंड है ये शायद मेडिटेशन का साउंड है और मेडिटेशन तो मतलब तो साउंड नहीं को सीडी इंस्ट्रूमेंट्स तो सी से कोई ना साइड को कोंग रम kan तो रम chantan ado si se कोई मणिपुर da कोई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट सेलिब्रिटी पाल कोई जाति के लिए कनो द सो सी को खुजाय यम नै कोई म्यूजिक से मतलब दा हंदर si cái sound se mỗi vùng sẽ mà con có cái thứ mà cái nó mà này xin si quay đây qua si mỗi cái lining ba matam coi cái meditation tông matam da si cái tàu cái này chúng mày làm số lượng rồi mình qua mỗi vùng si số policy anh cái sát chụp đi qua 2,600 ne khong ba ya ba mi si di kya na oh my god moi si adu ne lak kulum do yai masi rs has kai hen rupees na tra ba do moi ta rupees lo kai no 23,50,007 rupees ai sumja lo suma moi da lak kulum do people smai sai apa da thang yo loi da masi adu di class manung da ka ro ka so ga lo yon ga da ko re ne do mai se lalam do di male lak kulum do di ho ram ko ai do ai si se koi ki kan woin khalo re ba koi ki pamona ga pai ba kang si king king na ko ma ni si le de do ga sai king ba yaw do si yaw ne ai ba na ma le si amu ba gi makol anu gi makol makan ni ado ga si na koi ki lai mo matam do na pai ba kan pai na ba kan ong ka si pai na ba kan so si 1,500 piba among wa si na koi lining matam da sai no mo na he ung lu hang da kan tong tam da buddhist ki get ka sai ba de mo na lining matam su kro ung mo ni mai taw ba na si makan me am da ga si na in kan da ko si ma mai khum jal de si in kan da mo si so do na lat na ba koi ki lai sang da ga lat na no ba ma mai chan u han da bi da tham ba ma le lai da kan da hang ko so na tra ga mai se mai taw do ne lu brush na sa ba na mo
mapanda thamadi machu je phajaro da bista no so moi da anam banai di material na मिट्टी के अंदर आते हैं घर बनाते समय नया घर बनाते समय मिट्टी के अंदर डाल के घर बनाते हैं Oh, zatra hun bagi orang जत्रा mana? हुन बहुत आने कोई युम साब मतम दा सीसे युम सागदबे युम दुगी लेबा फोगा मनुंग मनुंग दा स्पाइसी खुमजलगा युम साने है इसने क्या है दीदी इसने ओ उस स्पिरिचुअल हम ये लाइन कुछ बना के प्राइस है 3000 300 3000 में पा ले रे मखन मखन मैम ले रे पा ले किसी ले रे तो यम ले रे तो मपाना फिर यंग से बा और से तो का अरे तो से रविंद्र अब तो ले तब ना तो ऐसे ले दे हां तो सिना से की दुकान से की सवेना हाउस की दुकान से की मपान की व्यू ने को तो से को इन लाओ ऐसे यहां पर से पुण्यानी में जाती तो turis में हमसे लाए पूरा टूरिस्ट सेंटर ने लाइनिंग सोइबा टूरिस्ट सेंटर सोइबा मखोइगी सेना हागे मखी कनो अरुणाचल प्रदेश हारगा मयाम ना खंगनारिसे सिगी तवांग से आम खंगनाय बदो तवांग से मयाम की टूरिस्ट स्पॉट ओरे दैदी मोगी इकोनॉमी सु तक सेना हागा दी टूरिस्ट स्पॉट से साउखलाबनी ना टूरिस्ट मयाम विजिट तौरनी मोय तक सेना मोय परको पसा मयाम तो सेदा थमामिनेबा अद माइन तौरगा खोइगी मणिपुर सिसु naturally yam phajaba pham ni ko khoi gi loktak lake yam unique oi phajai adu khoi gi paisa thadar gadi myam di sem tar ga su hem na khoi gi tourist na attractive oi na ba kari gumba khare hek yeng ba yam unique oi na portion se mayam semam darka tari laisu lai naturally yam unique su oi ko unique oi sima thak sidai ko na mu hapsal laga ka kaino mayam sing sa lak yam phajana ba sem ba dai di manipur sing gi area sing da lai ukhul da lai ba siroi lai di mafong ga se yam phajana samkat pi ba dai di anywhere manipur hai se naturally yam phajam pham ne hai se tourist mayam na kwai de attractive ba ya ma pham ne dwai nai khoi sida khoi na sasari ma pham tawang sida mayam na moi gi government sing sina arunachal pradesh ki government na yam phajana paisa thadar ga semi aduga moi gi all this yamna ariba monastery lebani na som size ne hena su focus ro sema yai sema male duna manipur gi su ma pham mayam de leidi ko adu mayam pham du gi khoi kari gi ba tamelong da leiba kep to kangkui kep di kan to leiba kep mayam lei dan kep mayam de waterfall leiba du mayam se ko pe adu mar ku da yam unique oi se khoi gi asia da khwai di achouba lake fresh water lake oi ba ko gi kan se loktak lake se ne yam unique oi se du da loktak lake ki mathak ta floating house leiba mayam na yam thazada ba kan ne ba hadi kumaina bo ising mathak ta taw lem da du su khoi gi phumdi mathak ta napi mayam lon jana sa ba du ni ga da mayam yam attractive oi ba ya ba pham ko adagi mo khoi gi sangai khoi kebunamjau national park haiba park sisu ising mathak ta floating grass da laiba dugumba jiba makhal ni adu haiba se prithvi da mafam da kan phangdrabani manipur da phangni ne haim phum ka se am hene semkat pa tourist na laga sangai yengdi yeng ba sangai udana sangai kebunamjau di dum lak pa ko koi manipur dai man sa ne koi metem sa ne koi manung koi su yengi ne ba sangai kebunamjau sa bo ne sangai udana hala ko ngata ne ba ado sangai si uhna ba gi da makta khudong saba mayam ga haibdi sangai khara naksan na koi khangde mi mayam da uru bai da munda kari gum khar thamba su phai sangai oina khoi gi naksala khajala ga thamba natraga mu thado thammi potsing du khoi gi tourist mayam na changsala ga madu yeng na ba gi khudong saba ga adai di min sam tawra ga wang ba khoi gi tawar gum se ma ga oi khara di aina di khadi udi ure du sangai do uru bai da munda yam afa ba no cooler ga thamna tawra ga yeng halak ta di mayam sing sida wow na haina ga dam ne do haiji dum hainari do yam kana haina budi odi hena haina ni ko khoi di mafam du da pokse bani na khoi mafam do yam sa khada ning ba khoi dei bak si yam na mayam na ga yam phaja mafam ni ga haiba si yam haining e sum mapan da sum thola kan dai khoi da sum phaorakpa fil du ni ko si tawang la kan da si gi monastery si mafam je sa kan da khoi na phauri si khoi zo halla kan de iram dam manipuri malai bak to han de ne hai mafam do hena sa khala ba hena phaja han ba hena mayam na ga attractive or ga manipur ga ha ga mayam la ko to adu koi na yam phamje ko adu koi su artist amani na koi na chali sisu ko manipur gi cultures se koi gi performance ki through da mayam da santo ko salini aduna mayam artist si sam kari am support do bio artist am sakhala lo do tar di manipur gi tourism se yam sakhat kani kaino have da manipur gi information mayam se koi na somehow somewhat kari gum bai koi na ngasi
school like Arunachal Pradesh school nipal mapal akoina lecture tawni college ne school ne kano ne khara aduda yam drabda satra some thousand kharadi khoi gi maram se khangau do bane ba aduda moina su manipur da langning na bai khoina ngam duri ne ba culture gi mamda ngam gane khoi da lai ba natural beauty khoi gi loktat ki adu gi da gi kano ma kai thiel gi kangla gi aduga ching da lai ba gi ma'am phasa ma'am se loi punna ngam duri ne ba aduda moina wow adudi khoi su saninge ka hai lak ne ba adumaina lak na bagi khoi gi kai hai tare adugi message pu se artist su yam sound na puri ba duna artist ki kaino se fida se phazan diu duga artist ki kaino se platform ai tare ko kha phan ba mogi yam ko yam facility pam na te ko yam hekta adu ada gi lifestyle lai ba pam na te du at least khoi se hing ba ya na hing la kan da high post se ko ni prasad ta ne ba yum da si hung ngai le tra kan da khoi sum ko chen chen la ya ko te ba natra da ta di huk na bagi kaino su ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯤꯡꯍꯟꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ơi ơi